Kani gadega Batisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasngi. Haka sngi ke baningkong jong kejing yaki haka lenti ke bajai-jai jong ka nyau terap Youth Council men haka nyau terek mentau no pra da kejing temu bancak tangan hadu alai sngi lenter. Henry kini kejing temu kala pulom no haka ni ke sngi sedang. Hadin banak liang kibor penyak distrik kem shem la ajing bet bansong sak tangan haka ni ke jaka. Haka ni ke sngi haka por jan mien kumba haka pon rush teng ayai. Kipulat kilawan banra no ya borok ki Dkhot jong ka HYC na ka jaka penyang kali kabaran harum ka additional skatriat bat lapalan no pat yaki hadu ka por sipho bejejan mien henen ka sngi pat ka pratreng ka sngi ka basdang ru ka darbar telang jong ka yang darbar thau an ka jela ki Dkhot jong ka HYC haka por mestem ki let kansan sa ka yang sa jong menteri rangba ka jela Dr. Mukul Sangma da ka jing temu bancong sa tangan hakmat ka yang sa jong u kani ka jing temu hang niru kala pulom no hadien baki pulen kilawan kem no ya borok ki Dkhot jong ka HYC bat ra no yaki Shasadar Police Station bat hakani ka thanan la register case ru persya yaki halor ka jing Pynkhein ya ka Kyndon an section 144 bat hadien kani la palat no pat yaki haka porjan mia no retreat no surrender no LP no rest long live HYC long live HYC long live HYC Mukul Sangma down down Mukul Sangma down down Mukul Sangma down down Mukul Sangma down down no ILP no rest no ILP no rest no retreat no surrender we want ILP Mukul Sangma down down we want ILP we want ILP we want ILP we want ILP nakaliang tinggi keseng kebangiwan hanya kayeng jong menteri rangba kelong berpenpau Please don't block the traffic. kejing persya halor ka filia jong ka government Ni sekendang ai. ban Sekendang. le ai sau seli kimat jing dawa jing keseng tangi wan ni ban pen kejing filia jong government bat ya ka adama itu jong ka government ka bakam syam la respon ai nadu ubnai fab ila da ban ai ke memorandum sya government ring susi hadu mata kam syam don kan ono respon nakaliang government te asma ok protes tinggi wan hang ne berpempau kita kecing persak ke jingi belum kat pum kerti sen sarpai ba ke sarkar kalau le menti kalau kain kiu cakai gini ki saut li kimat ki ba kaseng kala dawa pat sarkar rekam te kata hi ke dak bungi persak ke sarkar kalau ka filia ke jengka ke jing bom respon ke jengka ke jing dawa ke jingi ban ni kwa ba kan ka sembli ke banyat menta ba sarkar ke ban shim ban kan kalau ke saut li kimat nang ba mengikum ke jai bendeu pa inyo jing ta ka ba paka dah kadeh ke land rights, political rights, ke economic rights. But kami ki hok bang mengikum ki trial lom, rulom ki berepat inyo ki cinta ke kerpa. Markom bolong haduk matangi mujai berde rulom, ngidar kata jinglong ke bolong insecure. Te kenang benwara kita jinglong security ke jungi, idawai ke sarkar bari putra kam no modor ki South Likimat hakini ki assembly session ke banyak mata. Mar ban ong ba banduan ke session omla ban plek no protest. Patai jujah haki waipat ki bentaj bari India ong badan session pok parlimen omla sun protes kani ka pani he gejing thombor ji right hok chingi kinong sosnong naman ngi khamlek yang tu banwan ra ka confrontation bat ka law and order ne bat ka police bat ki magistrate bat no ne bat penthut ki public lek kawan juno tingi ya akta kom ka belong jajai ling bat tak ching sathan tekai kata ka aham ka ba ka government ka slobon ong ling ba kini ki jing jajai jing le chumi kamu ka pani ba government ka kamdan kita ka political will ban solve kani ka problem ka ba mengikum ke jai penriu ngia kendo bat mengikum ke jai penriu ngi dawa ka sarkar ka sikap To sikindin tin ma. Ka jingwan jongi menta sgi ni menta step hi ane kalong banan pan kenal. Ya Dr. Mukul Sangma hadin jong memerdom ke bangga somet do arna trick naik fat. Jong ni sudah muntas. Nitip bau Dr. Mukul Sangma bunkam ka jing bunkam jong u kalong bau bunkam ka dia hit hang te po yau luri lura po assembly. Nitip uya di hit kiski ko pher la kalong jong state dan jong sentral. Te hakni ka por nang iwan makin mau u nama bayo le siu klep no. Ula bunkam ka di hit po assembly ula bunkam di hit hak konstitusi pher de takada ngiwan ane ban mau biang u bakatong ka memorandum ke Bangladesh summit ado arna trick fab ba ude ban lei e no hakni ka dor bartang ta Okay, please don't ba ingin skam ba ka jing toto ali ke joli yung ni ko sama kalau unde mile ude ban lei e no mardo Tor seberang lembaga nang joli Islam Nam sok pher ba ka jing ki jongi orang ngimat yung lathi ni yung bandi ni tang we
Tambahkan M ke Pateng Benriu. Don't obstruct the traffic. Kabansawan. Don't obstruct the road, please. Ke Bansa M ke Pateng Benriu Bansawan. Ngingim kuslai ladat day banmat ulati yang bendi lenu kuliru. Kani kedai kata assurance ke ban nalian joy si. Ni aspo ke beri. Mukul sama. Down. Mukul sama. Down. No ISP. Down. No ISP. Down. Down.